ڕێککەوتنە دنابەرە عێراق و هەرێما کوردستانی و ئیرانی هاتیە ئیمزاکردن هێژی ساڵێک لەسەر تەمەنی وێ دەرباس نەبووە divê rêkeftinê da pabendiyên her sê aliyan hene lê diyar dibîtin herêma Kurdistanê û Iraqê pabendiyên xwe cêbecêkirine yê ku rêkeftin bin pêkirî îran e û hêrişa mûşekî û balîstîk kire ser herêma Kurdistanê di nava wan da mala xelkê sivîl û bêtewan herçi qas ji aliyê Iraqê û lijneyên cuda ji nav wan lijneya emnî lijneya bergiriya Parlemanê Iraqê rapora xwe eşkera kiriye bo ragiştî û dibêjin ev mala îranê mûşek baran kirî mûşekên balîstî havetinê mala sivîl ye lê îran heta vê deqeya estê de diaxivin rijdin dibêjin ev binkeyê me kiriye armanc ne mala sivîl e belkû binkeyekê Mosadê ye û bi hîç rengekî İran pabendî wê rêkeftinê nebûye ya ku hatiye îmzakirin ku yek ji xalên rêkeftinê behsa wê yekê diket divê her sê alî nakûkiyên xwe guftûgû nîqaş bikin nakûkiyan nehêlin birêya dialûkê an ku mijara serbazî nedin av da ye parastina serweriya axê yek ji xalan e li malî ser vê mijarê ji hêjayê Segvan Sindî endamê Komîteya Asayîş û Beravaniya Parlemanê Iraqê dipirsim aya piştî Îranê ev rêkeftine bin pê kirî û hêrişî ser herêma Kurdistanê kirî bi mûşekên balîstî malê xelkê sivîl kiriye armanc zarokekê hêş nebûye temen yek salî şehîd kirî aya egera îmzakirina rêkeftinekê dî di arayê de heye Hoşkayê maslav bû te bû bînerê televizyona 24 ev rêkeftina teqrîben hêş nebiya salek İranê û Iraqê ittifaqîya emniyet bêjine gelek imza kirine û deh ittifaqê dî jî bên imzakirinê gel Iraqê İran hêç etirafekê siyada ihtirama siyada Iraqê nayete girtin û nemumkin e jî û diyar biya ev du cara siyada Iraqê ne du cara gelek car siyada Iraqê pêlêkir û ji berî 2 sala mala Şex Baz sermaderekî Kurd biye ew tu dibînî çavabî û noke ji berî heftiyekê hewlêr cihekî wisane yanî em çûn me dît me bere xwe dayê yanî cih û rîdana wê ew pisyara yanî bersiva hemî pisyara dit her kesekî dîtê hatiye wê de cihekî emnî cihekî medenî bî malekî xudanê xêzandar bîn ew hatan kuştinê însanê medenî bîn çi peywendî gel çi cihetî dî nebîn İran ev tabiatê wê ye û mal esef yanî dewletekê weke cîran li elaqata wê gel Iraqê tarîxî gelek dirêjin û hidûdekî dirêj gelek hene ev kîyara bêdkirinê ev kîyarekî ne çi erf û ne çi qanûnî dualî qebîl nakin Hêjayê Segvan biryarek û sibehî Komîteya Peywendiyên Derve û Bergêriyê li Parlemanê Iraqê rapora xwe ji bo hikûmetê û aliyên peywendîdar radest bikin di raporê de diyar bû ku ev mala hatiye armançkirin mala sivîlekê û xelkê bêguneh hatiye şehîd û bûne qurbanî bi re'ya te hikûmeta Iraqê dê bikaribîtin çi tiştekî biketin ji bo parastina serweriya axa herêma Kurdistanê û Iraqê hem ji destê İranê hem ji Tirkiye bi taybetî em bêjin İranê û hêrişa wan ya herî dawî tu dizanî yanî ev van di roja dê raporta me ya lijna elaqata dê dîne serokatiya Parlemanê Iraqê û hedmin ew dê gel hikûmeta Iraqê ji ence ve dê kombînekin û dê biryarê din bes wekû reya min biryarekî zanî çawa yanî wekû vê carê sopas bi hikûmeta Iraqê vê carê baştir bîş her carê dîtirê belê her biryar ji ew dê bit yanî ne piyû astê ne piyû hicûmê ew hicûma hêriş kete ser bacirê hewlêrê ez bawer nakim yanî te dît gel Pakistanê İranê tecawuzek besît kir Pakistanê çawa da İranê eyne wê û dijwartir kir û resen mawza nebêjin teamülê dualî ev ne heke te hêrişek bi saroxa deynat bacireke û elana şeriyet gel wê dewletê an gel wî welatî ez enê dê heke bibite mustewayekî îdanekî bilindtir an quwetê an hêztir an yanî heke reya me be dê ev mişkîla dê Iraq lazim e الأمم المتحدة الآسایشa الأمم المتحدة دعوای بکت
قبیل نکرد داخوازا حدا که بوید تشیدین کجار دی ایران هو نکته باشه. بس از باور نکن بگهد بی مستوی و چون وضع عراق جدایه نه غیر جهه هجای سگوان هرکس بوشهات که اف مالا ایران آرمانجکری مالا سویله که لسر آستین آف دولتی به طیبتی لانجمن آسایشان آف دولتی جولات انزل هزین جیهانه هف پیمانن هرما کردستان چوا دکاریتن برگیریش خوب کتن برگری موجودة وضع عراق إلو نشت يعني تشب جاري وكو أو إيران تكد لشت بدن وكانت تزاني وضع عراقي سياسي وضع عراقي عسكري نفي هزية بشت بربانيش خواب بكد حتى نوكا نسبة عزمان عراقي آخر عراقي يعني بأيديا بسرورة أبا محتاجي وقتك دريجة محتاجة كي جيشك بقوته محتاجي هزا عزماني بقوات بد عراق بس الشيت بريكا وزارة درب عراق شكات الأمم المتحدة الإيرانية بكت و بديارك درب كبت كو تجاردي ایران به تجاوز سوری عراقی نکرد. لهجای سگوان دیار دبیتن لگلک آلین عراقی گلک دارو دست و دوستن ایران لعراقی هنه و دنگ واجی دگل دنگ ایرانی در حقی وهرشه بطیبتی اوتومتین آراسته وزارت در و عراق جید هنه کرن جناب هواجی آگه داره بوی دستوداری و اف پارچبونه حتی دناو حکومت و آلین سیاسیین عراقی هی لسر هیرش و بن پیکارین بردوام ایران لسر آخا هرما کردستان و عراق انجام دادتن برایات دکاره د پیش روژه دا روشه کدی پیش هاتا کدی با آفرین بینیتا پیش خوشکای منزانه عراق حتی نوکه بیاره که یک دستی آن یک آخفتنی نسیاسیانه هر یک اصلا گلک اف فصیلت جدال بی یاسا وزارت برگیری عراقی مالا خواب ده او کیف آخوا همی جهه ببین قصبت کن همی جهه ببین اویدی بکن یعنی تو قد باور نکه اول بی وضع عراقی دا بریارا سیاسی نه ایک و هر ایکش آلیه که بیت بشید عراق بشید سروریا خواب پارزد اوه الا مگوتتا اضعف الایمان چیه متحده هک عراق بی بکد گل باشه هجای سگوان لگوری ویره کفتنا امنیه دناف برا لعنن کردستان و عراق و ایران هاتیه امضا کرن سرک وزیر عراق محمد شیع سودانی پشتی امضا کرنا ری کفتنی گلک تاکید لسرویه که کر به هیچ رنگ کی نابیتن لگوری ویره کفتنی ایران هرشی سروریا آخا هرما کردستان و عراق ابکت و دوی پابندی ویره کفتنی بیتن لعمد بینین ببردوامی لسنوران هرش دهنه انجام دان و یا هری داویجی بارمانچکرنا مالا سیویلان بون و قربانی دانا جنو زاروکان بو برایتا بوچی محمد شیع سودانی دنافوان دا و چارچوبه هماهنگی جعالیه که دی آلیه ناوا چارچوبه هماهنگی نکارینه جبلی ایدانه کرنا شرمنوکانه تشتکیدن بکنیان ببیجن اگر چه نگلو يعني من بوتاغوجا يعني ام سپاسیا برز محمد شیع سودانی تکین يعني في جاري موقفه کی تندر و دشتورتر هبیه وقت جاري دیتریجه بله حدیثه باجه سرنده اونا تمدوی توانیه که ماجرک نفوسیوه میلیون و 2 میلیون بد و خانیه کی سیویل دیار کری يعني هنه برز پیشرو خود عفیکت شهید بی و کچاوی شهید بی و کوریوی یعنی ابد دیاره هکر جهه کی موساد با وکی دا ایرانیت کد دانه جهه کی آکنجی بد مالت دا بد کس موساد و آن جهسی سانا بتا نیوا مالا خواه شول خواه بکد نوکش توزان یعنی هدفت او بوچینی موشکت ایرانی بو هندک هدفی دی اله 100 متر و 200 متر خلط چده او بوشینی بو هریما کردستانی اله نیوا هدفت کبد او جیبه بسیاره او طبعا قوال هريما كردستان بيرنجي او في مناهيات دا او بشكابتنات دا وديار حشكو نبد لوانا سرمايت كردا بين ولات خواكن و اباجك وكو بين نشانك كو سرمدار كردا نهلن آن درکمش ولات خوان آبادانی نکنه. اباج رساله که بوهندی. جناب هوا دزانیتن قاسی 700 کیلومتران سنور ما دگل ایرانی هیا 8 درین بازرگانی آلوگورا بازرگانی هنه جوان 2 درین ناف دولتینه
افروکه جورا بازرگانی ایران خواستیه که آلوگورا بازرگانی دنابره هرما کردستان و ایران بردوام بیتن جبر کو سالانه زیادتر سروی 3 میلیارد دلارن و او بایکوتا جالی خلک هرما کردستان پشتی و هرشه چه بوی دیاره ضرر و زیان د سباروجا که دوریان نزیک بگهینی تا ایرانه دوان شرط و مرجان دا که هرما کردستان نخودان ویچکیه ایرانه هی و هرما کردستان بردوام دست آشتیه درشکریه بولات جیران لی کردستان چاوا دکاریتن برسوان هرشن به بنماین به بنگه لسر خلک سویل لسر امن و آرامی هرما کردستان بدات اش نوتو ايكي ولو حطانو ك نا روجه كي نا هيش ساعتها كي كردستان نبيا جهه اريشت سنوري لسر همي دولتي دور بر چه تركيا بچه ايران بچه هر جهه دي هبت كردستان يعني بريكيد ابا ريكيد ابوري شكاية ناف دولتي الامم المتحده بشد بيت الشبكه چون ايران راسي ده دستي خوي دريش كرس عراق هميه بس او چند موجوده يعني اربيلو دهوكا ما ايران نشيا دست خود درش بكت وقت دي همي كرد العراق خود خوش بس را بگر حتى يدري هم بيجا چيا ببيد كتر ايران الاودي ده بريكا فصائل تابت موجوده تا جدال في دستورات قوانين وزارة برجري عراقي باشا ابا حصار اقتصادي اوج نقطه که باشه کردستان بکد یعنی از یعنی ابد تاثیر که کد سر ایران او داخل بگهرت برأيك بشتي کردستان و حرمه بگهر جناب هواجي ديتن يعني لسر استين اف دولتي جي اف هيرشا ايران لسر هولي را پایتخت و مالا سویلان هات شر مزار کرن و ایدانه کرن لبرأيك بردوامیا وان هيرشان بردوامیا وين آرامیا ایران بگشتی لروشحالات ناوین بتایبت العراق و لهرما کردستان چید کرد ده بگهی توی آستیوی راده که جواکان آف دولتی برسوک بدت من وباوريا دوام بينا بان تشتا دي دماهي كي ايران ضرره دي ايران دي جواتنا دولتي دي بليارت نباش ديجي ايراني دن يعني الوي قناعتي ما دفت تشتا تشبت هكا وصل بردوام بتو تجاوز حديدا بكت دولتا بكت تزان يعني وضعية دستوي كيشا باب المندب بحر الصور واللبناني والعراقي والغزة وابا همي تأثير هنا يعني باوريا ما اوه بردوام الوان تشتا بدي ايران ضرره بينت پرسامنا داوی اوه ممکنه پارلمان عراق جوینه که آوارته لسر به هروشی انجام بدات و هلویسته که دن نیشیم بدات جبلی شر مزار کرنه ایدانه کرنه گلو پارلمان بجاره جدیه بشتی ابرابرتا بچند احتمالا يعني عندك جهات امنيه مهبان بكت البرلماني وبرياره كي بدنا نسالي وضعي كو ردا بتشي بتاكرني من لو باوريا دي تشكت يعني تشكي بهستر وتشيتر دي تشبت بله هجای سگوان سندی اندام کمیته آسایش و براوانیا پارلمان عراق گلکس باز بو هوا هجای سگوان و سلامتی هوات خوازم دزانم هون نخوش جیبون وکه پیریز نکاری برسف بدن سلامتی هوات خواز زور سپاس